Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam snong kibahap hakarait nong kendri hima khairim kila penpau banaga jing bembanse ki haban yang rensan banjalap election persya yo kurtong ke People's Democratic Front uba Gavin M. Melim ubanya aireng ban syajid biang kemu MLA ke seora haki election ke ban long haka arpuh nyotrik ubana rempang arhajar arpulai haka jingilang balakot penong dagi United Democratic Party nong kendri circle hamadan lingdo banjalap election naga bentau kurtong ke parti uba Tito Starwell Khan manhaka khatlai terik ubana rempang arhajar arpulai kini kinong yalam snong kila keno bahaga jinglong MLA ubak Gavin nado usnam arzar khat prahi kim shimla yoi ki kampen roy ha katain nalor kini kinong elam snong ki bala ajing kren ha kini ke jingelang ki kentop ya ubak rengkat lendam MDC ke UDP na light kro langkerdem constituency ubak walambok hongwer rangba snong gadong yo mauyong elaka light lengkot kinong kit kam ke circle nalor ki reu rangba lembat kinong kershan ubak Gavin ki bala petno ban one eye jing kershan ye ke UDP. Uba Tito Starwell Khan, uba day UMDC ke seora bat Chief Executive Member ke KHEDC, haba pan jing kershan na kipait ba ulaong. Bakumu MLA uba lami kemat ye ke seora hapdeng usnam arhajar khat lai hado arhajar khat pra, udan shibun ki jing ye kendo kiba umla lesi ban penbiang lut haka tokopor. Henry umdan jing babe ye ke jing syarem haka election MLA arhajar khat pra. Ulaong baga jingwan biang banyak aireng ye ke election kalong ban bud din ki kam ki bala sateng nado ka por bu ulong MLA bat kumju uru ki ba klem urlong ha kani ka samoy badang syudam kata kani kathom jongga parti UDP ha kani ka kanti kum mangilaong baro bangi anut bangi terang baka UDP kan yalam ya ka sorka ha kani ka sin ka banwan kani ka syong hapi ki pai ba hapi ki nong syong slong hapi ki nong jie ki badan bro hi kani ka syong ka bahagi stem ki tem ki bamenswa pila jum penjok dan burambe ya ka seng dulu henry tang ha ka stem arajar khat wa pila bakla babis jit ya ka seng PDF nam dari ye ban kentho ya ka seng PDF bishari mapi ki pai ba phi ki bapuli kot kubor phi ki bapet ya ka YouTube phi ka e ka bor jongani ka seng ban ya dujor bat ka seng UDP te perlok kilong kemi kilong kepar nakaliang ka jamay kung mga laay ya kajing syakri bat ngalaay lang ya kajing trelang bat tungin ya trelang sa sisir haka ni ka-eleksyon bangin jit ya ginong mikmat umday bakin long tang kinong samskim kaskim gani ka hok ka jompi ya ka malabo lamang pihak ibanyo hari ka bakongsan pat kalong kumno banyo ya uno mikmat uban lay apo assembly ban kren ban tawan ban yatay nakamanta ka yap ka im ka jompi mde ban sulay tang ban susyong apa asal ladang apai ya ke development ya karoi kapal coba lihat hal nanang perkat bahadir sansnem kalador kejing kalador akan lihat hal mereka sosi banyu i bakamdan kanu kejing kalador akan lihat hal nong kami habang arungi gisurok siapa aja bisnong di baper dia kali kan okeri mai iya kedur kedal ke sisya om dan kanu kecing kala de perlok tungin buatno ya kecing kala tungin buatno ya kecing kala kani kanti om dei tamban kala kani kesnong tu jopi
Anda ka jingkala ka konsensi berapa? Bak hamtam hakari bagacai. Nadan sibun ban keren. Anda ka sutu pakapor kamsya. Bun na pedang jampi wilayah Thai. Anda ka kerpat piwi-piwi kepada nak ni kapor. Tung ini lok ini rio. Tung ini lok ini we. Ini selok iki bahaye ngasam. Ki parlok ki parjawab. Banginya trilang ban ai ka ju kesyan hakani ka kenti ka pemerintah. Natip dan sibun ki parlok ki pam semak ban poya kani ka jingalan. Namal bagi don lagi jom ki kam ki batte. Henry nak kermesnya. Baparo itu kidong kisnong kibahap apa kini kenong keri pelun barakue. Yang kemakan kalian ke sungai ngalawan daladir. Nilai kendu akidong kisnong kibaper. Nak kermen makin yang scam kini scam hadu bokut. Balada pikwa banyo yau no yalam bosisya. Pi kinong bot kinong ciep, pidi benong kinong ciep kibasisya. Balada pikwa banyo yau no yalam bosta. Pi kinong ciep, pidi benong kinong ciep kibasta. Kumbal ong mene wa pitar wat keno ikinong iklan. Naman kabor kam syong hangi ka syong api kipai ba. Kay ka mapin rai mapin. Kam de ka rai tangi ka menta. Henry ka de ka rai ru nakabentakan lawe joki khun kikiti kijo. Wat perkhat tangi ka ni ka menta. Wat perkhat tangi ka simet ka pamenta. Henry perkhat nakabentakan lawe joki khun kikiti kijo. Lada mapi ki balong menta. Mapi ki badan menta ki balong ki kre ki kepa ki miit ki paye. Kat ni pi syam jenja. Kat ni ka sasa. Kat ni ka ban kaduk. Kat ni ka ban ka kerduk. Kat no tam galong na ka betaki khun ki siu ki jompi. Na ta kada mo bakar rai ki jompi menta. Kam de e tanggarai ki jompi ya ka menta. Andai ka de ka rai na ka bentakan lawe ki jompi. Datang gini kentien dan penkut no itu keren kecoma. Ai ku boleh bisa sisil. Nai ki baladap. Ngam kan mau san senam kelayai. Ngam tep ka kajing mentoy ke papilayo. Hakal yang jong kinong rap. Henry habang apet ya kiransan yalap election. Baro nge keren siapa ngunong rep. Kasarkar ngai baka keren siapa nginong rep. Henry ka balengo bagi ni kendiat sri ki beladap. Bangai iya ka drama. Bapa ya lekai. Nak mentah kecing mentoy jopi kinong rep. Nang yalekai kumohong kaktir nang yalekai ki hati nang yalempat ki hati nang yapuklang. Aku singa dai baka taka sebok dawai. Nalai i lembak ilat patai kubur. Uwei u menteri wong baon saai subsidi no ya ka sebok dawai. Uwei menteri par wong ngimla ban ai subsidi ya ka sebok dawai. Kalami ki kubur ki baki pajba kisah aku umdum. Baro-baro ki nongrap kelai keben. Banyo ya kita kasbo dawai ke long ke subsidi ke 100%. Tada kador ka kalong siajar ginyo san spa. Dan lagi ke balengo. Kalau makata kampoy sini-sini. Bangai ipin banyak ke statement jong kibabat ya kabur kio maka sarkar kam dan kisah banai subsidi ya kasbo dawai dikatakan thong kata sarkar
Jogi nomi khmat ki jogi. Ki bakran barabar sepakai cinge jogi nomrap. Ngkuak ban keli ayu kilale bat ki ki jing mentoy ki baki nomrap kilayo. Kendiat ngkuak ban keren halor ka jinge ni ke jong apa? Hadin Bangla rem ya ke election MLA Nalaile ya ke election MDC Banadai kiwi-kiwi kinong nakakerdang kabahe piniar sabarit daun gibawang pinili MDC mentoyu la MLA kabahe bandar sarkar kaskim kabahe Nalai nga ong kanu-kanuru kabyang bay tangba kadehi kalenti ban syakri kipata naman kalas dangi kani kakam nado kasnem bara jafra nalaile enriu telik election baka di ka election kani kabanyaw lai telik election na job lai teling ngarem Henry wala na ngarem ni election nam judo mensiem nam jukan randin ban ya syakmat ban ay kajik syakri yang hipat ba nata kada malaile election MDC ban hadin bangala job ko MDC hadin sistem duna ngalayo banbat kumusi yang hapo district council nasyam makani ka jimpniat ka bastat ka joble wala na ram ka election MLA ru hena ngayo pa ya kani kalat ka kabu banlong uklidu jong ka district council kabalong kanori kanong sumal ya kiriti kidustor ya ka kandau ka siap Banang penklaim ya kis dorbar senang ya ki dorbar hima. Ban abang alalait kum siam. Nalayo ban bat kum siam. Kabalapan kemennya kalau. Nalor ki wei ki bil ki bangilayo aban pas support the council. Namara budget ekonomi kmat yang ginom tawan. Mendai kinong samtiar Mendai banlong tang kinong sam skim Henry gini banlong ru kinong tawan Nagilay tili kibil Kibang lapas sa po sa council Kaway na kita kibil kaday Kalan bil Kabil kabeday baka kandaw ka siyap Kumnuman panskam Ya ka kandaw ka siyap kajungi Baru si kata apa di sekonsel menjula ban register ya kacakar. Kedulir kebagian ho kilang basnong, kebagian ho berusir. Kam dan doa hakmat cengkaan. Pihak ban perskam ya kacakar kajumpi pihak ban register apa DC office lari hau STO. Bat pihapan siu ya kedua kebarang. Bun kisam lagi jungi kibagwa ban apply luan ban sengkam lajong. Lada kili rai kikot cekak jungi ban register pihapan siu kedua kebarang. Takada bun kibaran din no. Denri lembaga di kabel menta. Kalum kawak kakendau kejumpi mentah hadin bagi layo ya kadulir na orang pasno bagajing perskam no siem mentangin salah ban ayu ya kata ka certificate jong gajing long try kejumpi ya kata kejaka bat lembaga tu pila ban le sikibang pila ban le sikiluilo di department dan banyo ya kajing mentoy na kabentaj hadin yo posnem Bangiyo ay kadis sa council, nisalak banyo yang ini kapil.
Nasoban ay kublay ki MDC baro. Kublay trailang banga. Bangilaban pas cek ini kata. Balik ngaya tu ipi kami. Lemar bakadon ke jingi keren. Bahkan ini ke sarkar MDI ke pemerintahan. Om lalen baka UDP kaya trailang baka NPP baka PDF baka umtata. Henry kan mau kabayalamnya ke sarkar kamne ke UDP kade ke NPP. Dia ke NPP. Ikipai ba ki keliengi ki om pilek uno ke UDP. Kaya ke temu ke sopi yang ni ke arah pelai. Nakaliang ke seorang orang pet nuksa yang ke jingsen syarah po district council. Balada pidan jingsyanya yang ke parti. Ailat bakan yalam yang ke sarkar hakan ke senam arajar arpula. Barhantapin sayui kumnung yalam yang ke jela. Nalalong tengru unomi khmat ujompi. Nado kasnam arjar khalai do arjar khatra. Nalalong MLA ujompi. Bat sibun leksi pilih yamak pilih kenduk hakajing trikam kecoba. Kalak bandong bahakajing trikam kecoba. Komunomi khmat agat kapor. Don kibangalapan kemen. Don kibangalas pensubha. Lesi don ru kibangalapan susi. Nakwa ban ong hakani kapor. Tung ini maaf ban ini kelat no. Ya kay kabangiladap. Haus nam arja khatlai hado arja khatra. Tung ini plino. Ya ke kitab kabatamai. Nakamanta kani kesnam arhajar arfulai. Hado kesnam arhajar arfulai. Ngamsem benyau nakaliang ketengah pengamat yang jingram. Ngamsem sausi. Henry ngapediang saubaya karai ke jopi paiba. Namarga sutu. Yana kajong kajing telat kajing duna kajawa. Henry abangawan akan ikapur sesisin. Banuan bangkerpat Ahmad kaburom kejompi. Ya kapapin ailat yang akan ikakenti banlong unong mikmat ujompi. Ngadon ya kidao bat kinongrim. Kibangakwa ban pensnow lengkot Ahmad jompi. Namar bagata kajing angnut kejoma. Katong kecoba, ya kabangalap sam ban pruidak, nado kasnam arja khalai hado arja khatra, nampat semla ban penurlong nakaliang kecoba, bat ngam sempat yo iru bakila urlong nakani ketem kepala dia, nata kadao, nasro, bagade ke kamram kecoba kani kekenti, bagan mi biang syakmat, nakabenta. Ban butin yang ini kikam kibas sateng nakamanta karoy kapal jong kani katan bat sagaway kabakam kata ya kajimut kajim perkat kajona kalong bahabang apay din bat habang ayui ya kajinglong kajingman jong kipai ba akini kismi bat khamtam akini kathan kajopi kibaim dagarep karyang kibaim dagabella dagatrei kam la jong nai kajinghyar jong kayo kakot kajinghyar jong kakamay kaji kajinghyar jong katrei kakata kabalawan ra ya kajinghiran kabalawan ra
ya ke jingduk ke jing kerdu jongi pat ba akin gisni kat sabangi lai kat sabangi kendo kekentin ke bangi jiok snow lakalong hayo kiong mlong yo betang lana ngai kendo yonong kamai taksi wong mlong kamai akin gisni mentang ngai kendo ikinong belang kiong imyo berlasyu hasnong ngajong namar bangiha baliwat berlanong we namar undon belas nong ngai kendo ikinong syong yo kibalay yo keleng-keleng kibalay yo sa sora mensua kiong bangiwan hayo sora kayaw katanam kayaw kasyong syet tang syura kae tang sipang lalut henry kayaw sora menta kamlong syu kumbalong hakisnam kiba mensua kadaw galong baka jingher jo kayo kakwat hakani kathan jejungi hakathan sora ibarakowe namar bakilak kerdu hakakam gajam hakatrei kekta hakamai kecil kabenta kaba kausan kaba kakwa ban persautu ya pigi pai ba nong song galong bakum unong mikmat ngidai bandan ya kajingkit klik omdei nakabenta kajing mentoy simet kumunong mikmat ngidai bandan kajingkit klik kabalong najing mentoy kabalong salonsar kumno ban kentiu ya karap karyang kumno ban kentiu ya kayo kakot kumno ban kentiu ya kakamay kaji ban pli kilat kiluti kumno bagi samla kijungi kinyo kam kinyo jam kumno ki samla kijungi kibalanang lastan bagi nang ban yeng halaki jongi kijat ngimnei ban perberpor kum ki nomi khmat ban perkhat tang ban penhun simet henry gini ban perkhat nakabanta kecing mentoy kabalong salonsa hakini gisni kedua kecingnya amtang kerap karyang ya kedua ikatri kakta akatimau keti siap kecing bobiok kamyo jam joki samla kecungi kecing bomdan joki jaka puli kibabiang siap nuksa tanghani hapo nong keri kani ka skol ka bangidon hani ajan hakajing snow ka janga ngilai idon kam ya ka kentiu kardan ka syaka higher secondary bahkan long kajing mentoy nakabentaki khun kikti kijungi kibamla banlet puli sa shalom kibamla banlet puli sa du sa swear lani kibamla banlet puli sa du lai lengkot namar kani ke area lai nong keri kalalong ngabahe kabayar ilayaroy iya bo school lagi khun kikti kijungi da ka bangi kerman bakinang kiu nakaway ka kelas kata kani kajing snow ka cuma haka mangayale kani kaleksyon kani kajing angnut kumnuban kentiu ya kapuli kaputi haka liang kakoy kakya ngalajukran barubor ngalajukran ro nado kapor kapakalong Emily hapangadon na kaliang persya ngong bakalait lengkot PSC ladaiban kentiu kerdan syaka CLC nang makan long kajing mentoy nakabentaki paiba kijungi kibadok kibasok kibamdan ya kalat kalenti bandai sumari kibahiye ngasem kijuki syaduk seselong kini kijing don kam kibangi don kam man kasni
Kajing pang kajing sitong galak panuan hakan yen. Kajing nang kajing start kadi kajing dan kam ya kawai pukui yen. Berbuat ke sarkar India. Lembaga kata right to education. Kong babaro ukna udai banyo ya kalan balik puli balik school. Ngan pai kendiat sekaliang jakinong rep. Bi lembaga la pai tai hakani kenti. Hakani sisa banda dei hakiwai parti kilai sendur kilai pemikot kubur banong lagi sepangut na kata-kata ke parti kilai join ke parti ke joni henry na kaliang ke parti ke joni ngem kuat ban put turoi ban penbana paiba ban ong bangilabun kinong trei kinong kersan kiba join temai sa parti ke joni Banaga juga po na siyempre ikani ka kamu. Banay ko blay kerpang. Yakiway po iway ilong kami ilong pa. Kibala juga siya nga. Nado kas na maarajar katlay. Bat kumjo haw arajar katra. Bat hado benta ngay i. Ya kajing ya ide scam kajumpi. Ya kajing long syania ke jompi ya kajing syania teli ke jompi ya kajing it ke jompi yang wala dang amat ya kajing rem haus nama zakat pra rega snowman hadu kata-kata bahia ini hadu kenika klemat ke babanta kani kajing long ke jompi ke aiman sim sibodnya hadu bagandai le MDC. Kalau cia dekat parti DP nak duk kaben siam, bahkan ne ngantrai dan bertanya ke ram ke parti jungi kan yo ke job, bad ke parti jungi kan yo ke bos Nisha. Ngam semadu jenggerman, wala kipor manusia, aku pun mengitlot deh, nabar. Ada juga syarat nak. Agak ikut sampai ini ikut demi pindok. Lawan banjob nak juga perstun belum kandidat ke kongres. Hak jingai nanti ke jonga alamat sibun di tujuh di jingsa pendet ban yasno lang nak ban kita ke parti he di bawah nabar tegas ke jongi. Nawan lalu usanglah bikin ya pak abidai bekam seng halang banyak lagi supaya pak tengah mesin nggak pakai ban pertlan ban banyak lagi ya kata beliau bayi kajungi kalau syak sebut kijingnya apa lama abidai ban jel di ban sakri ya kali baca beliau Kelas abang, kelas setiap, kelas sakam. Hak ini parti repair, akan kapor, kamtam kongres. Pada dua kapor lah perangnya. Baganung pedang biomatsu. Hak parti mana bah? Parti hebat. Parti bawan sebenarnya. Bansim kabu. Ya kata kajilong hak kejungi. Ya kajilong terai kejungi. Kalau hai sesenong. Barang hasno banyak way dalam ya kipaiba ban yang kejelaskan ban kerjaan di parti room kebaik kerja ban kata ke parti room dari ke parti UDP kemana masa hadu bentar partai yang ni bang layo yang jingkai bang pendungnya bang nok baskan ban ia ke parti ban meneru ke parti ban langa kejelaskan ke juga ke parti Kapai, ada mengadulong MBC gombolong bentar. Ban kaya haneru, ban wer ban yala bebi gom kane kathan kane stop. Kaba hampor memuncua kane kestong.
kerana parti kebahagiaan yang parti dulu. Buat pimpinan dah kerana parti kerana kain kesong kebahagiaan jenis siapa. Seorang mana icong telah icong, la ilik ni la yong, la ilengkot ni icong. Parti dulu kerana benrung hanga, tapi yang kata kejulang terai, tapi jengskan, ban putlan, ban berengiu mereka. Hang ada kejadian mencari kawan hang ni, ban ngewe lebih tunjuk. Bila penjawab jangan aku MC dengan kapan, dia penjawab dan burung. Ban layak yang jeniskan kebahan dah. Ban ada jenis juga yang parti DP, ban berok pembangunan nasional, bila air kesan yang ada kejadian. Ngangat, bakal kejadian jadi parti dulu, kejadian jadi parti DP dan rumbiang saya siap tapi ban kesusia. Bah lada kejingnya jadi parti dulu menjadi doa berkait mat secara parti DP. Amdan kiwai pada parti berkampan, bagi parti DP habang ini menjual bagi ya ke parti dulu. Karena ke parti DP kata ni kalawai, kamu pernah kalawai juga jikerman, bagi kalawai kamu nyawa ban yang kebuat sincere. Tengkum ta kum kino saksong bayar. Perlu percaya juga, biar macam juga, presiden bertahu juga, ibu PA dengan ngawan Hameru, banpan kerja kesana jumping, batu sahaja, ingin berengiu yang jom parti DP, bagi perklan yang parti DP, bagi Kemenlu bagi kenti meminta ke parti DP, kan sar hamanlah konstitusi, bagi rakyat yang kena jom. Ngangat bah hakane ka kenti meminta kumlapawi dan arti parti dulu. Mana pi mai ba ambisya ini parti dulu. Ka parti DP parti PDF bagi parti dulu. Ka parti PDF ka kira job sau ngudi kandidat. Baru tak kisah sahaja. Kajing hier juga kalau kita ki nomikmat di bulan Ramadan Kim Idan juga kan. Pakai nama Kim Idan juga kan. Kim Idan bantai mat syaku lagi parti. Kila benong kila bantai mat nama pergi kuai kawat. Kila benong bantai mat nama kuat banyak berpisah. Kila benong bantai mat cuai mat nama ta bekenyo buruk. Hangai kajing pai kebat joki kalau bagi MI dan juga badai bandan hak parti dia. Kami dan kalawai. Dia apa kumta, apa midan ni kalawai apa pernah. Nama ta banyak lamnya kesetia. Dia kemenungi pai baru ingin buat saka. Ngaju esokkan bagi dalam jong kinang buat je bibil doa, yang mangi buat je bibil doa, ni buat ke parti, ngem jukmi ai tentu ai bangin jo, ni kuat tambah unoro ni kuat ubah job, kontrai bah, nama tak kabet kabiang, ka emlang salam, badam ta karai kapar hakas nong athawi berakui. Hawa budian ni kian tijuni, ngayo yang kata kajing sisya. Bah ibu-ibu doa dengan puan, ilong rengkat bak kinong senang. Tak kebukuran kita masuk baru, ya kalau kamu kami ilan rengkat dengan masuk, kamu lagi betul, ya kita iba kata senang dalam kamu. Bat kawa hamti beraga jerap, bat hijau kumne, ngan ayah pi kemalundo, bat dua bagai, kini kamu ramjubi. Lala bibang kana naru kasobi, lala bibi kalai naru kasobi. Ngalai sebi kasno. Bang kamram kana iba kasno, ya kai iba bini berlian. Besok teman banyak di dalam kita kan bagi borsno. Bang ngaru ngakuai, abang lawan di sini ta, ngam jual lah, nak kena borsno. Kita iba mana yang kita mengelawai, bang gantiyo kaya melang salah. Barura yang tak kecing giyo kerana apa? Hak beda yang kan bangga borsno.
Dengan wanang ni kan ru, nama tai bati. Iba alam tengok MLA juni ada kalah. Iba ngila penjob dan burung. Handai ada kapra isyarat no. Mana ada kapur isyarat no. Kawan kecing kariong yang hari no. Bakalan. Kan mau kecing kain rally, mo. Te iba tidak seru iba orang ni. Kangli kandidat juni. Mai ru ilah kelas kain hak sedang berada. Coba aja kapra mo. Kain nak tu rally. Dia beli mentar ukhenna katu rally. Dene katu kecing khen rally. Kadai kecing khen jongki misteri kenyo jumai. Pil lot berkoi. Ngai sang ada mapi bidan bisa banwai kali. Kema semua banwai kali si terus pak ni uspak teli barong ya lek sora atak sini. Nasi pil barong yang lah. Lah, aku mungkin kijuk kedua jam, pimla semua ada pidan kibat senti, ban sepembe dari barban pendikiat simit tu, ya uban kaprolok saya beli lang sora, lah, kajinya lek mata kamu lesu ban pendi kabor, kamu gidan kabor, rek jelek mata kadai dak kajabi. Dia akan mau way nak kinong keren jong MLA oleh keren stesa kita nggak sedang uang go pai ba bai. Pi hari acuk mata PUI kini sosial media mo ki YouTube kini kita mau nama itu iba keren sisian masua hamu kudok baong ba kajenjar banyo nomi khmat dak belong kum kitolong wong itu iba nam cumi syu na yeng song khop ayeng datiem kata katia dengan ong kuno syu ngahaboh kadai kata nama rak perkat jong berang sadien kadai kata bagi perkat akan dikejuk memeta kalau Mike is right. Kapor kadai ka hok kadai ka perkat jong kiriu sadin kiriu syai mentah kikren na kumai right is right kapahok kadai ka bor mendai kapor mendai mi uwe klan snong utem si utem sang ukuroi brio surok barokhat ye khangin kiting lut tangdan uwe kunda snong kiting lut nut pengkrik tiang nama kata kadai ka juk bersejar kadung kapi katakan Mike is right. Ray mental filek kongta tetap penarik ru unut pan challenge. Akan hai brio ru kanut pan singet Jensen. Kau fikir yang bertaktian. Non su kongta ka jinsia jong ka jimbit jong ka jingdum. Kapal hai kala. Kalau engkau baka dengkam hadu kata bangin perkat semai. Aku kong perkat perlanjungi. Ba ka jingile election ai ini kipor di mata nilai apa? Yang standar jono. Agar mau ke election sini kan jungi kepol mansua kalau ngomong ke bajarja kalau standar long sikiri semi satai. Pi agar election kimju agar jelek lah kalai kiawan lah kawan dari kesehatan jelek kimju don kam katakan so shit kata kalai kumbalik akan kepol pemerintah. Ikan ni ketika stay apa ke bawah dari jantia. Jadi jadinya setai koalision melong bernaya surok ru. Indonesia election isong shit aru kata kia di kia bam bantip lagi kibere bepersiak kemut kilembuk bebayat. Kata layat metala laitem sautem kan jadinya. Ni sini kita nonbok mengilong kumne kenjai lengai. Ya kendu besak sekabong biang, ya kendu besak sekti biang, ya kendu besak sekot biang. Lim dia tak ini surut. Siwi jaga ya tak surut ya show edat. Dia kadeka hakadeka juk pemerintah pat seri ru lasdang pani seriem lasdang bania penibuan mereka mendai kong di beba di Malaysia itu ya ada nanti ke bajai pensiun norim dia tangi we nuksa tiba nganai pi pensiun tu apa pijet ki neki apa ni jet iki neki nongelam jungi ngenjet hangin hap mana perkat sani kina yalam jungi laki lam tiba hawa ku play wai lalak atalen dan di bayo spau talen dan bayo sandalen dan ke bayo artalen rai kat ke bakatalen ke play wai hapan kena kampok late assembly ya sai ya keren hawa balak mbek senten magrar pide benjeng penpeni laki jong kinia hitang laki jong kabut kabur dia ke sosial kalau akan kajuk pemerintah kalau ba nilai i keleng-keleng mo kamtam ba kadon kena kecik kokti election sembut menteri orang ba keren ni kemudian pernah ada kabur adu rata bohong ba kalau enggak pas hamula adu rata
ba andalawan ke meli na konstitusi jompi wong ala perkhat ba kai ni keren ayun pan na ba hak ban jisya mana sano bulo ma masuk ai na pang dan rai andalawan kini ke meli na konstitusi ki ba ki data ke meli besasman ki doktor ki me keren le ka ha jong ka konstitusi ki keren ban ita ibil la jong lano ini ibil dan katuka kumta kata te kalong kai ke ba snow snake di ba di bah bakum kani kapon te hak jela jungi hakine ngamong ke jela aga rikasi jenja jungi idon reutli di konstruksi di kolong kata kador hak ba kini kinong yalam kinong wan wa election idon dakoi pat kapui hak ba wa election rei kecintmu jungi kolong wan perkiu yang business ban penlong ia ka assembly ka yodu ban penlong ia ka assembly ka jeka khahi te haki konstitusi ki ba unong hikmat urus pa ka julong da pongpong ki ba hidup tasam madu rata haki konstitusi ki ba unong hikmat uduk ki ba ki bet ki biang ong epi umdon na kawai konstitusi ka ban ka ba imat na kabangi bisyar mata kamdon mereka kacing duk bapalat pergi di konstitusi ba na kiniki western dia hakabaki na mikmat kilong ke baruspa atau kota idai company jong serta ka projek ka no projek ka bahe nak serta latan magi nama dai magi kibai pelat kumpulan sibram wanyo pentrai kini skim bahe beba ada nupsiaw yang apa beba kila betai kalau ngarang subang ban ai jumut sekadung ini tambah imat kamlong mo nyahap ton khat nama ba kagama kawai ni meeting ngati puslatu na priyo kumne apa bibilno balai baki keren la lom mi kita kista kichat la lom bibilno di pusla ya ki priyo naka PHE la lom mi kita kichat engineer ki priyo jongka MCB atau por MCB yang te keren kaya trai trai yang muai nak ikrau perkat dan yang lekot jadi orang orang bawa long ni yang man ajumat cikentin lapun di bakaran te tahu sangat orang yang orang bawa kan depan jerong kerja cinten orang bawa kading te kalame ka om galam cai pau balakan apa ba te bin orang tumok cong mok de orang bawa rai ka cisya ngarung ta ngaso bakan ladang apun ketien kalong muntahi mo me kading kram ko umre ko kasangan te tangine ketien pe ba be to daya perkhat to daya puson to daya penejimut ba bakane kam jap kam em ka jonga ka jompi ka jong ki khon ki ka jong ka padang ka banwan ki parak basa to daya dua hiru ko play la je start jampang ko pinjit ki nang hikmat di banikit ya ba ka de kalau keluar ko bakia de yale sok celat jong ki yang gisam to ya don kamet kapak ka Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Hoy 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 hoy. Hoy 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 hoy. Hoy kapag TMC si Jurki Sentil Meghalaya Bantunay. Hoy kapag TMC si Jurki Sentil Meghalaya Bantingkay. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa